أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aray musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam, ɓawon yettude allah o bajjo siniɗo wawɗo mo ronkata, wiyeteɗo allah mo mara ɗimmo, okkorayɗo mo haysi a torakimo wona fere si a torike mo. A yedday mo hatta o tippina arsike makko on e maɗa. Si a torike mo tububuye o yaafoma kadi. Sa a landike mo a yettimo hoore ko woni min makon o fuduma kadi o ɓeydante. Eɗen yetta allah subhanahu wa ta'ala no hana yettirede. juulay ɓurnaɗo tagi fongon sallallahu alayhi wa sallam, ɗum ko o wiyeteɗo muhammad ibn abdullah, kanko e ɓey gure makko nden fo e dendagal sahabaɓe makko e kala wonɗo e lawol ɓeɗo ila yawmil qiyama, yo allah waɗu en e maɓɓe. haray musidɓe julɓe tedduɓe, musidɗo moɗon ka dina e ka endan Abdallah Diallo Bruxelles, salmini on salminagol islam, salminago yimɓe aljanna ka aljanna. yo allah waɗan on fof moɗon jeeyaɓe yimɓe aljanna. mi toriki allah yo allah ittan en andeji ko jogiɗen kon. mi toriki allah yo allah okkor en faaleji ko faala ɗen ko harano moƴƴane en aduna e lakara. yo allah yaafo en bakkatuji meɗen jani e tosoki suuɗiɗi e feeñuɗi ko anduɗen fimu ko anda fi muɗum, ko tewiɗen tawa ma ko faljuɗen. yo allah yaafonen mawɓe meɗen ardiɓe ɓen fo e dendagal ardiɗe e julɓe ɓen. enen kadi yo allah huuro en ko yafora en. yo allah wurno en haka gurna moƴƴani ñande tawata ko lakara. yo allah ƴettutu en nden ñande. yo allah waɗu ɓalli meɗen haɗa ko geɓal aljanna. wata allah waɗu geɓal yiite jahannama e ɓalli meɗen enen e ɓen gureji meɗen e dendagal julɓe ɓen fo. turki allah zurriyaji ko wona e zurriyede ko, yo allah fewnude hoore lawol islam. kala tawaɗe no jogui sonja ka ɓeygure yo allah ittanmo. kala tawaɗo zurriya mum on no fewi yo allah tabintimɓe. kala jogiiɗo zurriya ɓoyliɗo ko allah woni fewnowo, yo allah on fewnanmo. ɓawa ɗum ɗo musidɓe julɓe tedduɓe, mi annitina hoore an ɗo, mi annitina onon julɓe ɓen fo. haray hande ko ñande noogay juldandu. yonno ñande dogay juldandu en luttiraɗo ɓuri balɗe 9 ɗo yo nduɗo kadi maayo, ɗo yo nduɗo kadi yahu. nduɗo ndu artata ila yawmel qiyama. juldandu 2024 artata few. juldandu 1445 ndo artoyta. haray ɗo kadi lewru ɗuytike e balɗe meɗen. hiɗen andi noon si suumaye feƴƴi, dewal moƴƴal hanagal waɗede ngan si suumaye feƴƴi ko horugol 6 juldandu. fi timmingol balɗe 360 e nder hitande nde. sa hori lewru suumaye num balɗe 30, haray baraji ma no fota o horɗo lebbi 10. sa watti 6 e juldandu, baraji ma no fota o horɗo lebbi 12. lebbi 12 ɗin ko hawrata ko balɗe 360. joni noon no wodi woɓɓe go, alhamdu wa shukru lillah, ɓe gaynino horugol 6 ɗen few juula no tun e alarba on, woɓɓe fuɗɗiɗon e alkamisa. en tori allah yo allah on jaɓanɓe. woɓɓe gono toon ɓe fuɗɗinoke kono han joni ɓe gaynari taw, ɗen tori allah yo allah on newnanɓe ɓe wawa timminde. no wodi woɓɓe gono gasa hara han joni ɓe fuɗɗaki taw, yo allah newnanɓe ɓe wawa fuɗɗade. joni noon ko luttirɗen ɗo ko balɗe 9 haray nduɗo kandu maayi. miɗo annitina hoore am wata e weddito ha perde nde moƴƴere ɗo. miijiti musidɗo julɗo tedduɗo, hoora ñallal gotal pet, allah yoɓama baraji wastayi ko balɗe 10 horuɗa. hoora 6 pet, allah yoɓama wastayi ko balɗe 60 woni ko horuɗa. ala wawɗo yoɓirde ni si wona allah. ala ka nde moƴƴere ɗo heɓoto kadi sirna e juuɗe allah subhanahu wa ta'ala. sa wopiɗe balɗe 6 ɗo, haray a wopi, haray lutti kadi ko arata. joni noon mbuyi landitoto en dineniraɓe ɓen. haray meɗen ñawli ka suumaye, mi wawata noon yoɓitude ko min ñawli ko mi watta 6 ɗen hara juldandu yahaari. naam, terto ɗon ko ñawliɗa kon, yoɓu 6 ɗen ha gasa. ko ñawliɗa kon nawa yoɓitude nder hitande nden fo. woɓɓe noon nanay no inna ton ala ko fandimo ñawli. la, a ñawlaki allah hay e hunde, a ñawli sabu nganto. ala kadi ko fandoɗa allah subhanahu wa ta'ala. allah haton ñina e fandede, himo mari ko yonata. allah ko inni ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila allah. wono woni wasuɓe, kono haton jine allah. wallahi allah haton jiɗa hay goto e meɗen. sen fo en rewi mo ɓeydatamo, sen fo en yeddi mo ɗuytatamo.
so moɓidiri adiɓe e sakkitire mo be men o jonni ɗum ko faala hay hunde ɗum ittata e ngalu makko si wona yeru ko mesalal ittata e maayo sen fo en yeddimo kadi hay hunde lorratamo si wona yeru ko mesalal ittata e nder maayo singal naadama ton joni an neñirawo ma ɗum an ñawliɗo suumaye a wawata yoɓitude ko ñawliɗa ko watta jeego juldanuje ɗen hooru jeego juldanuje ɗen ha gasa ko ñawliɗa ko hino sellanama ka yoɓita e nder hitande faɓɗoye oya suumaye aroyde kadi no sellanama e konguɗi karamokoɓe si tawi noon wawa hejjugol hooru ko ñawliɗa kon ha gasa yoɓita noon hande kadi watta ɗon noon jeegoje ɗen si wawata noon hejjidude haray waɗi jeegoje ɗen si feƴƴi hande kadi wattoya noon ko ñawliɗa ko haray musidɓe julɓe tedduɓe bandiraɓe e neniraɓe mo be men yo hitti yeru ko luttanma kon wawa timminde ɗo e lewru ndu lannude si tawi hara fuɗɗinoke eto timmina si tawi a fuɗɗaki ɗo kay hiɗa wawi timminde hande ko ñande nogay lewru ndun ndu mayirtaɗo sina nogay e jeenayi ma capantati fo e mum hara hiɗa luttiri kadi mo be meɗen yo wakkilo wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun ko ɗum ɗo hanuɗen poɗodirde adodira e muɗum kadi allah ini wastabiqul khairat adodire e waɗugol ko moƴƴi ala ko ɓuri ko waɗugol ko allah subhanahu wa ta'ala o yamirma e ko annabajo makko muhammad sallallahu alaihi wasallam innuma ya waɗu ko moƴƴere wodanma ko fi ko tawoya jango kaduna ka wonɗen ɗo ko daru amalin bila jaza ko galle golle ko alda e jotti amma lakara ko galle joddi ko alda e golle ton goto e meɗen ala ko golloya ton ko golluɗa ka ko woni ko yoɓoyteɗa ton joni noon si heeɓi si faɗi portiniteji ɗo naforeji ɗo ka wawata heɓude ɗe moƴƴere ɗo haray ko ya wakkilo hittina tinnoɗa na ya nanguɗo ñande ɓe welsindagol ko jango ha ɗum ɗo kadi feƴƴirama hiɗa wawi waɗude fiɓa anniye on goto anniyeji ɗiɗi hoora ñallal gotal heɓa waraji dogol masalan hande hari ko tenen fiɓa anniye hiɗa horude jeego julda noon fiɓa anniye kadi hiɗa horude kay tenen on ɗiɗi ɗi noon ko sunna hoora ñallal gotal heɓa waraji dogol hay so tawi ko tenenje ɗen tun e alkamisaje ɗen tun eɓɓannoɗa haray a gaynino ma ɗum watta ɗon kay 13 14 15 e nder lewru ndun kadi hiɗen andi kala horuɗo ayyamul bid ñalaɗe daneje ɗen harana ko yette jalloɓe inda nde ɗon ñalaɗe danore la na ɗum ñalaɗe daneje ɗen ko 13 kala lewru 14 kala lewru 15 kala lewru harana kontiraɓe janvier février ɓen haray ko kontiraɓe juldandu ɓen sabboru donkin aroya noon jombente joni noon ɗen balɗe ɗon tati kadi ñallal be allah yoɓete wa sa hoori balɗe sappo sa hoori ɗen ɗon tati allah no windanama baraji a hoori lewru no sa jokkidiri noon hitande en fop hiɗa hoorirde noon allah windande baraji hitande en fop haray hiɗa hoori ɗum woni feere hay so tawi ko ɗen ɗon tati ƴettunoɗa e nder lewru ndun wattuɗa tenenje ɗen e alkamisaje ɗen haray a timminino wonayi on tigi weddito a anda sa wuuray ha kadi suumaye aroyowo fiya hooru suumaye wattoya jeego juldande joni noon ko tawma ɗo kon allah tawnima ɗum ɗo e giggol makko e yurmede makko e kodduriye makko ko ya wakkilo profita ɗum ɗo wodi woɓɓe heeɓi seeɗa kono timminari hawnaki sa wattanari hakkil ka welsindiɗa ɗon ha juldandu inne juldandu maayi hande kay ko sabbordu donkinni fuɗɗoɗa no gatugol hendu walata hina manasin tawata ka saga tawata felugol nafata hay e hunde ka ninse nafata hay e hunde musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe l'islam tentini enen wuruɓe non occident leyɗe porto faggitagol bakkatuji ga hino weli fi koɗɗi a waɗayɗi hara hiɗa yiɗi ma a yiɗa hara ko angal feere waɗirtaɗi sa heeɓi noon nokkelum ka wawata heɓude baraji ɓay golle ɗen ko peesoyteɗe yawmal qiyama hiɗa andi hiɗa faggitade bakkatu bimbi e kikiɗe jemma e ñalorma hiɗen rondi ɓeygureji meɗen addi e ɗe leyɗe hiɗen andi ko fewnoduɗen e rewɓe hiɗen andi ko fewnoduɗen e ɓiɓɓe hiɗen andi ko fewnoduɗen e golleji goɗɗo gollayɗo juulata waɓtu on ton ma haysi juuli juulata e leera waɓtuji maɗin jumaje ɗen heɓotako ma ko jumare wotere e nder lewru fof ɗum ɗo fof hiɗen andi ko bakkatu sonnajo yahay ɗo e golle hara ko yo ɓooro ha o laaɓa oyna mi waɗa e tigga hunkun tun haray sukundu andu yaltita kono ɓandu no fof no yalti
ɗum fof ko bakkatuno musidɓe julɓe tedduɓe. Joni so tawi wooday ka heɓori ɗon, ka heɓori tawata pellete baraji a heɓire ɗon kadi seeɗa, neɗɗo on wata o weddito. Allah ko inni fa amma man saqulat mawasinu, ɗa o inni wa amma man khaffat mawasinu. ɓay pellete ko peesoyte. nokku go Allah daali man amila salihan fali nafsi, kala golluɗo ko moƴƴi ko hoore makko o gollani. Waman asaa fa alayha, mo golli kadi ko boni haray ko hoore makko o gollani. Wama rabbuka bi zallamin lil abid, jomi ma dey haaju makko ala hay e hunde e toñugol jiyaɓe makko ɓe. ala ko honɗum Allah waɗata ɗum. ma yafalu llahu bi azabikum, honɗum Allah waɗata lettugol on in shakartum wa amantum. so yetti Allah e hoore nemaji ko nemini on gomɗini Allah subhanahu wa ta'ala, on waɗi ko wi on waɗu, o acci ko wi on accu, on waɗi dewe moɗon ɗen, haray ko honɗum Allah watta lettugol on. ɗum ko honɗum nafata mo hay e hunde. Allah subhanahu wa ta'ala o haton jena e lettugol ɗen. lette Allah ɗen subhanahu wa ta'ala ɗe heƴata e meɗen. en toro Allah yo Allah on dandu en lette makko ɗen, yo Allah okku en aljanna makko on, yo Allah on ɓeydu tippingol yurmede makko nden e meɗen, e dendagal ɓeygureji meɗen e julɓe Allah ɓen fof ila yawmel qiyama. haray ko ɗum ɗo mi falno andintinde mo beeyo ndaaru. si a timmini inno alhamdulillah, Allah mi torike ma jaɓanan. si tawi no woodi ko luttirɗa ito timmina e nder ɗe balɗe luttuɗe ɗo. si tawi a fuɗɗaki, fuɗɗo kisan jogande ma jango, jokkidiraɗe ɗon gaynaɗe jeegoje ɗo, fiyo Allah windane baraji a hoori hitande timmude. mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala horuɓe yo Allah on jaɓanɓe, ɓe gaynaɗe ɓe yo Allah arsiki ɓe wawa timminde o jaɓana ɓe, ɓe fuɗɗaki ɓe yo Allah arsiki ɓe wawa fuɗɗade, so ɓe fuɗɗike kadi yo Allah holluɓe timmode nden, yo Allah tawnu en suumayeji hewɗe e juldanuji hewɗe, o arsika en kay wawgol waɗugol dewal ngal. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. ko Allah wawi wallitade jiyaɗo makko on fi yo rewmo, yo Allah wallu en, o arsika en, o walla en e wawu rewgol mo e hoore har ko no yiɗi o yarlori, no annabajo makko Muhammad sallallahu alaihi wasallam woni ko yamiriri. haray so heɓi ga ko wiyete kon kawral ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala. si fajjere waɗi ton haray ko musidɗo moɗon ñama e ɗo yara ɗaɗo, haray kanko ni ko falji. haray mi tori Allah subhanahu wa ta'ala on yo Allah on faami en dina makko kam, o arsiki en golli goltugol go kadi, yo Allah on dandu en andintingol ronka waɗugol, yo Allah dandu en kadi wonugol hara ko enen wonoyta koleje aafoyteɗe ka hoore yite jahannama, yimɓe ɓe rewra e muɗum yahaka aljanna, enen bugoyɗen e nder yite jahannama. yo Allah on dandu e yite jahannam. Allahumma inna na'uzu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. اللهم اجعل كل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.